Ka Gauteng Lefapha la Bophelo provinceng le entse kgoeletso ho bakudi ba entse dikopo tsa ho abelwa di-wheelchair ba hlahellang lenaneng la bakopi hore batle ba tlo di lata lefapheng. Lefelo leno le tlhokometse bagodi bao ba nang le dikgwetlho tsa botsofe jaaka malwetse le mathata a mangwe. Fa gone ba le bantsi ba lela ka ntlha ya tlhokego ya ditiro, bosenyi le tlhatlogo ya madi a dijo. Go bagolo bano tlhokego ya didiriswa tse di jaaka di-wheelchair e ba thatafaletsa botshelo le go feta. Bangwe ga ba tloge mo malaong ka ntlha ya seo. Wheelchair tsa rena ke re na le wheelchair nyana e nngwe tsa marathanyana e one ra tšhentšhana ka yona. Kore tshwanetse ke tholete ke mele o le ba mo ise ke go yena ene wa bona gore benong ka nako eo nna ke tshwareile thata setse ke irang bjanong go a senyega kere. Re na le only 2 wheelchairs re leng gore ke tsa ba bang ba tlile le tsona ka mo home, so re wheela bo botlhe ka all those 2 wheelchairs, so di tlhoke ke tsona tseo. Lefapha la Pholo la province le sekegetse tlhokego eno tsebe. Kwa Nigel e kwa borwa botlhaba jwa Johannesburg balwetse ba reboletswe di-wheelchair. I can just say thank you. I appreciate it very, very much. DA mono Gauteng ya re dipetlele le tsone di amilwe thata ke bothata jono. Mme sepetlele sa Chris Hani Baragwanath ke sone se itemogelang tshalelo morago thata. It is really distressing that so many disabled people have to wait for wheelchairs to restore their mobility. Imagine the suffering and indignity of vulnerable people who needlessly wait long periods for wheelchairs. The supply management of wheelchairs needs to be tightened up, as there is actually sufficient budget to cover the assessed need for wheelchairs in Gauteng. Lefapha la re le setse le rebotse di-wheelchair di feta dikete di le 460. If we don't assist them, they are not going to be able to be mobile where they are. So they are able now to do their exercises, to take rounds, and the team is happy too, but we will still continue with this work. We're not going to end with this 4,000, almost 6,000, 4,600 now that we have done. We will still continue and do some other work. Mokhuduthamaga a re didiriswa tseo di tle go rebolelwa fela bao ba tlhatlhobilweng go netefatsa gore maemo a bone a tlhoka tseo di ntseng jang. O gwetlhile bao ba di tlhokang go etela ditleliniki tsa bone go dirwa ditlhatlhobo tseo. Molemone motho wa SABC News, Pretoria.